Mga boss, apa namanya? Welcome sa Waray Waray Donation. Please hit the subscribe button for more videos. Nakaline up. Game 3. Arman. Okay, game 3 natin mga boss. Boss Arman Berenguel of BCS Guild versus Jules Scorpion of Simrod. Mga boss, kung online ka mo, pa-message kami, page. Kung online ni Boss Arman yan, ni Boss Jules. Mga boss, kung online ka mo, pa-message kami, page. Kung online ni Boss Arman yan, ni Boss. Rekta na hasimi si Boss Paul versus Boss Wilbren. Han Tagasalog. Rekta na rasimis. Rekta na hasimi si Boss Paul versus Boss Wilbren. Han Tagasalog. Rekta na rasimis. Arman, gamitan na emo. Flant. Ano to, Boss Bits? Ano to, flant. Arman, gamitan na emo. Ray Origin, pa-cash out. Ano to, Boss Bits? Boss, pa-shout out lang ito. Hindi rin ka na pa-cash out. Ada na nak-idol, Arman. Good luck, Arman. Jules Au by River. Eyeball, Arman. Boss Arman, kung online ni Boss Arman, mga boss, pa-PM ako. Pa-PM kami ang page. Boss Arman, kung online ni Boss Arman, mga boss, pa-PM ako. Pa-PM ang page. New meta ito, bit 5. Oh, new meta ngayon, boss. Plant. Karag naman ito makita, mga boss. Karag naman makita itong plant. Okay, yadi na nag-PM na mo ni Boss Arman. Wala to na lang ni Boss Jules Scorpion. Okay, yadi na nag-PM na mo ni Boss Arman. Wala to na lang ni Boss Jules. 2-8 lang ko no, iya MMR, dere pagambog. Panta player, may top player kita mga boss. Boss Arman, wala to talay Boss Jules. Tagan tala 2 minutes. Kung may mga kagil ka na, Boss Joel, san Simrod, papiin kami mga boss. Kung online na, Boss Joel Scorpion, sub Simrod. Kill ko Richie, idol ko ito, Ray Origin. AAP ng mundo. AAP ng mundo. Karang ito naman mga boss. Okay, anin na, Boss Jules, Gina Ak, boss, pa-invite na lang po. Okay? Okay na itong game 3. I-check talaga natin. Tatagan talaga raronin na dress. Boss Jules, na-add mo na yung Boss Arman? Boss Arman, nag-friend request na kamo ni Boss Jules? Pa-check ako kung okay na ka mo doa. Boss Jules, anong nga rin na yung mga ronin address? O yun, di nga yan. May dangayan ka po ni Boss Jules, River Israel Mendoza. Jules Scorpion, pag online na. Oo boss, adi na, naka-online na. Arman, makikita, by Christian na baunag. may dala niya. May namahal ka, Boss Arman, ni Boss Christian. Boss Jules, anong nga rin ni mo rin address? Simron Scholar 10, Boss Jules. Pawash out ka Nair Carilya. Egg. Kanina, plant. Yan ang egg. Same road scholar din. Okay. Okay, boss.
Boss Jules, Boss Arman, anytime pwede na mag-battle. Game 3 para, okay, ready na kita mga boss. Boss Jules, Boss Arman, okay na. Start na ka mo mga boss. Magkakalaman, ano daw lang ang line up mga boss. Boss, game 3. Auto surrender sa double plant versus Jules Simrod. Okay, Dorodamo. Dorodamo aton mga aqua line up yan mga boss. Day 2. Unique hanggang Boss Arman. Check natin. Aqua. Max speed 57. Mamahinda Swiftscape. Pan backdoor. Shell job ng Angry Lam. Ang double animon naman ni Boss Arman. 57 speed. Max speed yapon. Nga may Angry Lam. Nga ng last aqua ni Boss Arman. Ronin. Okay, Ronin, Koi, Risky Fish, Neros Bane. Masakit-sakit ang lineup ni Boss Arman. Oh, kaya boss. Kay Boss, Boss Jules. Same lineup ang ganang game 2. Hybrid double aqua ang team. Nga may plant nga 31 speed, max speed ini. May sandal, may cocktail slap. Wooden stab, nga serious. Kan hybrid aqua ni Boss Jules. Nga may revenge arrow nga acrobatic. Then last aqua ni Boss Jules. Nakakuko, Pirana, skill dart, gan koi. Magkakalaman. Zian Mabulay, eyeball. Eyeball Arman Pakis. Dahon supporter ni Boss Arman. Mga boss, shoutout tayo mga boss. John Paul Cones, shoutout, good luck mga BCS Guild. Okay. Shoutout ang mga BCS Guild mga boss. Let's go, mainit na laban by River Mendoza. Paso-paso. Pag maperde Arman, 80% na lang iyo profit sharing. Manager Boss Betsenko. Manager, bakit naman? Okay, magulat lang kita mga boss. Magulat kita nira. Pantay, no? Pantay mga boss. Sino daw la? Hino? Kanino kamo bias mga boss? Dili triple aqua. Ang mid nga po good sa first 3 rounds. Nakamobilon niya ito. Naka sweepscape kan shield job. Ang mid niya pag-asa. Pag maka-backdooran may sweepscape. Ang mid ako na pag-asa. Amin pinaka K-point pag team ni Boss Arman. Medyo tricky kasi may mga backdoor labi na ini nga sweepscape, no. Pero may pangontra naman ni Boss Jules kapag i-revenge arrow ng acrobatic ng Pirana, pure damage. So mag-check talaga natin, hindi talaga natin magtansya kung nino, mapaso laban mga boss. Di ako personal, di ako di ko matansya. Mark Jordan Roba, PKG lang sa kalam. Naperde na itong PKJ, boss, Mark Jordan. Mark Jordan Roba, PKG lang sa kalam. Naperde na itong PKJ, boss, Mark Jordan. Okay, start na natin round 1 mga boss. Magpapas ba o magrarambulan na? Nagpass na, round 2 na. Nagpass na, auto pass na round 1. Nagkakatansyahay kung ano mga plano nila, mga boss. Nagpas na ba? Pass na round 2 na round 2. Mga galawang plan pag may card. Lang po na mga galaw. Hindi na makasunod
Makakasurvive ang plant ni Boss Jules. Magalawin ang plantan kalaban. Dati na pinakasok, gumamit at mabilog niya. Pero waray pa sweepscape. Okay, natagan, round 2, mga boss. Simple lang ako ni Boss Jules. Sabayan ng arko. Makakawat ni Boss Jules. Medyo nanganib ang may sweepscape ni Boss Arman. Pero yung pabilog niya, direct sweep, gago. Medyo na-overkill ni Boss Jules. Yun yung Roxy, ano? Risky fish. Ronin. Kill, mga boss, kill. Pantay, mga boss. 2-2. 2 versus 2. Angry Lam, double anemon, mga boss. Nag-critical pa. Hanganib, ang boss Jules. Double koi. Sabayan ng kuko. Okay, 2 versus 1, mga boss. 2 versus 1, makakasurvive pa Boss Jules. Double koi plus double hair's bane. Makikil! Nakill, mga boss! Nice game para kang Boss Arman. Overkill, Boss Jules. Nice game.